Sagudayin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Nena nga napoloan, awan ti basul ko. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manunemi, tadyak pulos ni namnama nga adda mapasamak apangguraan kanyak di Belia nga best friend ko ken classmate ko. Ada kamin nga duwa iti maudi nga tawen ti kursumi nga nursing. Idi tati maysa nga aldaw nakitak ni Belia manong. Ohen, nakitak ni Belia iti mall dito sa Nicolas, iti Robinson. Nga saan nga ni Dante nga nubyo na ti kinaduwa ng rimuar iti pagsenyan. Allah, Allah, kunak malano na pudno ni Belia nga gayam ko iti boyfriend na nga ni Dante. Sus, kasto yung gayam ti girlfriend, ay, ti best friend ko. Nga mapnek ti may isang lalaki. Nakita nakakita kadakwada. Ngayon saan kami nga nagkanpay ti gundaw nga nagsalita kini Belia. Nga karabyan na manunemi timawag ni Dante ket dinamag na nupudno ti damag nga malaksid ken kuana ket adda pay sa bali nga nubyo ti best friend ko. Ne ko na ka. Timat makadakas manong nemi ket Jack pinanunot nurumbeng nga ipudno kung saan tinakita. Nga Jack pinanunot manong nemi nga posible nga kaguran akto ti best friend ko. Basta insugbat ko ketwen. Kinapudno na Dante, ket nakita kida, itala malam. Ada sa bali nga lalaking kadua ni Beliari mo iti pagsenyan. Ija Robinson, kinunak manong naming imbaga. Ala akit, iti matan kabikatan na manong. Ala akit sinalagan nakmatan ni Belia, nga kastori ti pungtot na kanyak. Kagurgurak kano, gabo di naramid ko. Anya kano ti klasik agayem. Api ka nung nga Jack sinalikniman. Api ka nagpudnoak. Api nga Jack inlimad. Idin to ta isunak at amo na kanumat ngay limad ti palimad ko. Kasta unang hortikiktot kumano. Idi ipangtanak ni Belia. Nga po iti na aramid ko ket ibotaktak na kanumat kay ni Ruben nga boyfriend ko. Ti palimad ko. Nga pinaregreg ko ti sikug ko. Ti putot ni Ruben kaniyak. Kasta ko na nga rutitanag kumanong Allah niyamatin. Kat nagpakpakahasyak. Kat ore ko na isangit. Kat kinunag Allah. San Belia? Panghasim ta. Di mo ipudpudno kini Ruben tinaramid ko. Panghasim. Kat pakawarin nak tinaramid ko. Pakawarin nak kumabelia. Ngem saan na kun ngayong pangagpay manong nemi ni Belia. Nagdardarasan nga ng panaw kanyak manong nemi. Uwan, agbabawi ak itinaramid ko nga panagpudno kini Dante, itinakita kada Belia ken sa bali nga nubyo na. No ambok la ko manong nemi nga kaguran ak tigayem ko, itinaramid ko, jak na ko man inararamid. Kasanumaro din itong palan na ti pangtana kanyak. Nga botaktak na kini Ruben nga nubyok ti palimad ko. Kagura naklaki di maten ni Ruben. Baka gura laki di. No, ipakaamo ni Belia nga indrantak na pinaragreg ti sikug ko kaputot ni Ruben. Ipatpateg ko na unay-unay ni Ruben manong nemi ken patcheck ipatpateg nakmet itinapudno. Iso nga sa anak nga nagbuteng nga nangipaay ti bagi ken kuana tinangipaay ti panangipaay ko ti amin ko ken kuana sipud nagkarelasyon kami. Adan trabaho ni Ruben manong nemi ket tunggal agpapas kami ti ragsak sang kaibaga na kaniyak ano mabalin. Alam no mabalin na kumakit agkasar kami. Ngayon masapul ka nung agur nung palaing tapno at nanto na sagana nga aramatin mi nga agkasar. Kanada pangrugyan mi nga mangbangon ti pamilya. Ken ti kang runaan na, ken ti may sa kang runaan nga rason manong nemi ket agbasbasak palaing. So nga pala kaya ti makikasar ken kuana.
So nga masapul ko nung agan-anad kami. Awen ken mabalin, ket sa anak pa'y ngagsikog. Tano agsikugak, amangan, no saan ka nung matungpal, tikas terapaap na. Nga isagutan nak, itinaragsak na pamilya. Manong nemi, inaramid kumit ti amin, apanagan-anad, tapno saan nagkagsikog. Agtumtumarak nga mitay laing napan nga tawen, malmalpas idin ti maudi a semester iti may katlon nga tawen ko iti kolehyo, idi agsikugak. Nagdalagak, nagproblema akon manong nemi. Kadyak man ngarod kayat, jak man ngarod mabaling nga ipudno kini Ruben, amangan no masaktanak lain, may baganan to nga, di pa nakasagana nga manging kasar kanya. Tati kayat nalagorod kat agurnong pa'y. Kang ronanti ami manong nemi. Antyak mabaling ipudno, kada papaki ni mama, kagurad ak laki di. Kaya mga nulaksiden nak nga anak ng runa, no, di naktupe kayat nga kasar ni Ruben manong. Iso nga inyuman ko kinipelya ti amin, ti best friend ko, kat namnamaek nga matulungan nak. Ta best friend ko nga ron isuna. Kat ko na idi ni Belia manong nemi ano siyak met lang, tagdesisyon, duwa ka no lang ti mabaling ko agpilyan, umuna, agbuteng ang iti Diyos, agbuteng ang iti Diyos, kat biyagag ti sikog ko. Ngayon kasano no laksiden dak dapat pa ni mama, kasano no baybay anak to ni Ruben, agbalinak to laki ng kakahasisang ka di. Tika no, kat ko na ni Belia, ano rantak amaregreg, matulungan na kano. Ore kat malmalpasen di klase mi, kat sumuro to kano keng kuhana, into no, agbakasyon in Cagayan, alugar da, tada kano am muna nga nalaing agregreg sikog. Nagdesisyon nak nga rod manong nemi, tapno saan nga matunday terapap ni Ruben nga gurnong pay. Kandap no saan dak nga laksiden da papaki ni mama, nagdesisyon nak. Nagpakawala kini Diyos. Yan tangay ko namat ni Belia nga dara pay laeng. Isungin kedeng ko, ti sumurot keng kuana, iti panagbakasyon na. Didak iti palubusan da papaki ni mama, ngam nagpakpakaasi at nabayag ngaminan manong. Ngam, mailiwak. Nabayag ngaminan nga kahit kuwet nga, makita ti Cagayan nga lugar da Belia. Well, ken oray ni Ruben dinak edi palubusan, ta mabayag kano ti duwa nga bulan nga dinak makikita. Ngayon pinalubusan nakbetlaeng edi agangay. Ta oray no didak palubusan talagang agpili tak manong. Ket kasta nga ron tinapasamak manong nemi, edi adda kami ni ti lugar da Belia, ti problema ti dagos nga sinulbar mi. Napang kami ti bakit nga maamo ni Belia nga agreg-reg iti sikog. Ket imbilin na di kitinasken nga gatangek nga tumarek, ken di kitinasken nga aramidek. Ket kalpasan ti maysa nga bulan, naregregen ti sikog ko. Nagsangit ak idi manong nemi, nga nagpagpakawalag iti Diyos, ken ti anak ko. Pakawalan na ko, Diyos ko. Diyak ko makayat ng kapilitan. Kit ikarik, nga diyak to ulitan, Diyos ko. Ken pakawalan na ko, mawet anak ko. Pakawalan na. Alis tuwak nga nakapag-recover, iso nga idi agsubli kami dito Ilocos, napigsakon. Agas laawan tinapasamag kaniya. Nag-enrolak, iti maudin nga tawan iti kusok, kastamat ka ni Belia, kat nagtalinaed, ti kinasiget, ti tunggal may sa kada kami, nga ti malimet ko, kat dinan to ibot-butaktak. Napasamak ti jak pulos ni namnama, mapasamak ka na kami kani Belia manong. Siyak ti saan nga nagbaling nga napudno keng kuhana. Rumbang ko nga diyang saan kong imbagbaga kini tante tinakita kadakuha din sa bali nga nubyo na. Ngayon anya nga tinaramit ko. Ngayon anya tinaramit ko. Anya tinapasamak.
Nagriri siguro dagiti dua ta sinalangad ni Dante ni Belia. Ket naibaga ni Dante nga siyak tinanggipulong. Isu nga sinalangad nakman ti Belia. Ita, impang tanak manunemi nga butaktak naman iti palimad ko. Nagpakawana ka nagpakpakaasi nga di na ko may pudpudnong kin Ruben tinaramid ko di si Kugkog nga di nakimpangag manong. Isu ka madandanagan na. Ibaghan nga taitan. Kasadun, anya to nga tatarabin di Ruben. Inturmaamuan na nga nagsiko gaya may dikit pinaragrig ko. Ani nga ta. Pinadas ko pa nga nilukoy ni Belia manong kat nagpakpakasya. Tinawag kag isuna, sumong batmat. Hello, Belia, please. Makadisturbo ka na. Please, dengan na kuma. Ulit ang tagpakawan kang kapakawanan ako may tinaramid ko. Bayam tatawagak ni Dante kita ibabawik timpod no kang kuhanan. Ibagak kang kuhanan nga rabak ko laing ti amin. When? Ibagak nga saan nga pudno timbagak kang kuhanan. Ibagak nga awan ti sabali nga nobyom. Nga isiso lang ti lalaki nga patpatig mo. Arami tagtami na pamuspusan na no, mamati ka niya. Kat makapagkinawatan kayo ulit. Arami tagdatabil ya. Basta ikarim nga samo ko mga ibulbulkar ka ni Ruben. Pinaramid ko. Tinaramid ta. Please. Ngem nalawag timbaga ni Belia manunemi. Nga ure kanunuan niya't araraminek. Diyakon may babawi pa itinalpasing nga napasamak. Nasakit kanuunay para kini Belia tinapasamak ta pinagustuhan na kanulaeng ni Henry nga nagbuhay na ti sine. Ngem awan ti anyaman kanu nga napasamak. Sanda kanu agnubyo kini Henry. Awan kanu ti sabali nga ibatpatig ni Belia no saan nga ni Dante. Ngem saan kanu napulos nga ni kanidante ti kuntaway na. Basta kanulatan, insina na. Nga di na kanun kayat pa ni Belia. Nga nagsinan di kiti duwa gabuti naramid ko. Iso nga kakargura kanu ti best friend ko. Imbilang nakaroon nga worst enemy. No may kasta ti kunana manunemi pinadas kulatang inalukoy tiniknana nga saan nga gipulpulong kini Ruben. Belia, please. Saan na kami kumahmat na pagsinain kini Ruben. Bigbigak to nga takil nga utang ko na ibagan akim keng kano. Di nakipulpulong keng kuana. Iso nga pang-aasim, Belia, please. Ngayon magaskas di manunemi nga dinakpulos impangag ni Belia. Karimbes nga imbaga na nga saan nga kipulpulong kini Ruben, imbaga na pagedin nga saan lang ni Ruben ti pangibutaktakan na tinaramid ko. Ibaga na kanupay kada papa kini mamang ko. Oh, Diyos ko. No, Belia, saan matana? Ad-addan ti danag ko. Ad-addan ti babawik manunemi nga nangaramid. Iri panang paragreg ko, tisikog ko. Ti babawik nga nangaramid taglabidtot. Nga itang nagmababawi ang. Get ka po tadyak mga turog, itinay tangarabi manunaming kenteng kong atawagan ni Ruben. Imbaga keng kuana nga nagka imbaga keng kuana nga nagkontra kami kani Belia. Ket no anyaman ti pulpulong na apanang perperdi na kanya ket saan ko mga mamati. Siya kumatirumpe nga patyan. Wen manong napindas na ita nga napanunod ko. Nakunak tinakem ko. Tawagak ni Ruben ket pagdaarak isuna ipagdaar ko nga panggapnak ni Belia nga padpadaksen gabutin aramid ko keng kuana. Ket ibagak ni Ruben nga pamadpadakas laing kanyak nga awan ti sabali nga batyan na nusahan nga siyak laing. Ngayon di tawagak ni Ruben manong nemi busy ti cellphone na. Na ulit-ulit nga busy. Kaya di tayo sublat ko manin nga tawagan ti cellphone ni Belia. Busy met? Allah. Diyos ko. Nilaki ni Belia ti kasasarita ni Dante. Dante mo no Ruben.
Ni Ruben ah. Nilagid di Belia na kasasarita ni Ruben. Nagsasarita na nga doa. Naunaan na ko ni Belia. Kasanungot itaan. Kasanupin itaan. Madama pa ilaing manong nemi. Madamdama ko na tinawagak manin ni Ruben. Saanin nga busy. Ngam di namat sungbatan. Insublat ko nga tinawagan ni Belia saan matin nga busy. Ngam saan na matasungbatan. Na. Hindi kita akti oras manong. Nalabas kaya mangitang nga trabi. Isuan sardin kong tinagtawag ka na kwada. Ket inkarigata kong tinaturog. Ket kabigatan na. Kabigatan na manong nemi at the text ni Ruben kaniyak binasag. Kayat kong agsalita ta. Intanto aglans iti dati nga papapananda. Manong nemi Jack amuno anya ti Ruben i-text back ko. Mariribukanak, matiktikawak. I-text ko kani, ano anyaman ti impulong ni Belia kang kuhanak at saan nga Ruben nga mamati. Nga saklayang ti Ruben nga patsyan na. Rumbeng kadi ngaglibakak pailaing kang kuana. Ang sakit pa yan. Ang sakit pa yan ti kastaon ti ulok manong kasla makulkul ti panunot ko. Apeng ang tsak na panunot nga awan ti palimad nga din tunong tao. Apeng ang tsak na panunot sakbay nga inamin ko kini Dante itinakita ka na Belia kini Henry. Apeng amin nagbalinag katarantada ak ngamin. Ngem masapul nga sangwek ti kinapudno manong nakunak tinakam ko. Naminduan nga nagbidutak iso nga tiyakon kayat pahit agbiddut manin. Nagbidutak ti panagparegreg ko. Nagbidutak iti panangibagak iti pudno kini Dante. Nasasihat no amine kon kini Ruben ti kinapudno. Tano siyak to pala, no jak to pala aminin ang mga no adada nga saan nga maatur pa iti naramida kanak kalabid doon. Ruben nga maamuan na, tapno maamuak tumatin no niya desisyon na. Isong idagkita kamin kini Ruben, iti pangal daw, iti kabigatan na manong Jack may sarang tirupak ken kuwana. Nangal daw kami ngem muna. Kading garigatak tinangan no by Jack maimas. Kasla awan tinaimas ka naman kanyak. Kaya din to ta dati nga paboritok dagit in order ni Ruben. Aging garinogyanin ni Ruben tinagpalutpot kanyak. Kati mo nang sinalsod na. Anya ka no ti talaga nga rinantak anapan nagbakasyon iti lugar de Belia. Ana? Di mo nawatin sa lutsod? Anya nga talaga ti rason kang rason no apeng nga simurot kay di nagbakasyon ni Belia sa lugar da. Sana kadagos ka nakapagtimek manong nemi tapi nangalaki di buwelok. Imangis sa kiti na uneg ketumtumren di kiti luwag. Kadagpakawanak kang kuana. Ruben, pakawanan na ko ma. Ta nakaaramin na kilabid doon. Nagbidutak ti desisyon ko. Saan ko marumbeng nga pinaragreg ko ti sikug ko. Ti anak ta. Saan ko makiso nga pakawan na kumaruben. Manasim, please forgive me. Inapot ko ti rupak kading garigatak nga ti reden ti panagsangit kumarong nemi. Ngay di kitahik ni Ruben kasla sumsumged di kiti matana. Kagkagatan na ti sangin na. Kapungtot na. Iso inulit ko lang nagpakawan kang kuha naman ulit nagpakawan na kumaruben. Masansan ngamin nga ibagam kanyak ano mabaling kat sa anak ngagsikog tapno saan nga maisardeng ti panagurdong mo kan tapno saan nga malapdan ti panagbasak. Iso nga naramid ko ti kasjay. Ngem naladawan iti ta maamiris ko nga nagbidutak nga nakaramid ak ti dakilabid do. So please, pakawarin ako ma.
Please. I'm sorry. Ruben, saan nga sinsin ang tinaramid mo, nena? Agsipod tamay saka kriminal. Kriminal ka. Sika mismo tinang papatay ti bukod mo nga anak. Pinapatay mo ti anak ta. Pinapatay mo ti anak ko. Nga idi ulitek taging kalintegan no apeng naramit ko kasjay ad damat ti pungtot na manong. Ket kinuna nga nakasaga nakanumet gusto na nga mangikasar kumakanyak no impudnok kumakengkuana idi. Nakasagana ako mamat mangisakar keng kakit. Nakasagana ako mangikasar keng ka nun imbagam ko masikog ka. Nga man naramid mo. Apeng di mo impudno kanyak. Impudnom ko mati kasasaad mo. Ikasar ka kumamat. Di ka mabaling mabayang kat. Gaputa na kapag patig ka unay kanyak. Di amok nga takang putot ko keng ka. Di adadamanin nga patpatig kayo nga gina. Yung ka po kano itinaramid ko na puwagaw kanon nga namin pinsan ti panagayat na kanyak. Ngawan kano pulusan ti panagtalik na kanyak. Dinakon ayaten. Dinakon kasapulan. Iso nga lipatik kanon ni Suna. Tara ito itama nung name. Nagpagpaghasak pa ikang kuwana. Manong name, sang ko yung palubos nga maapektaran ti panagpasak. No kasta nga sadgak ni Belia manong name diklikan na. Awan ti maramid ko na. No talaga, nagastuhin ti nagtungpalan ti amin. Sina-sina. Nagsina da kay Dante, gabuti pa nagipulong ko. Insina nakmet ni Ruben, gabuti pa nagipulong ni Belia. Sina-sina. Ngimawan ti basol ko manong. Imbagak lang ti pudno. Kat ni Belia. Awan nga tamat ti basol na, imbaga naman lang ti pudno. Ti pudno, kat pudno. Ngaman niya ti basol ko. Basol ko kaditi mangibagay ti pudno. Nadlaw da papakin ni mama ti kasasad ko manong. No kaano ka pengang graduar. Ita ka pengang problema. Awan ta niya man na ti mama. Papa. Gapo ka di ginayat? Gapo kinayat. Kung nagtupeng amin kayong kakit, ganti ka pa ilang makiboy-boyfriend. Hindi mo naki-boyfriend ka. Ita, ano tapasama? Incident na konti boyfriend ko, mama. Itian niya nga rason? Nagasapol sa bali. Saan nga nakaoray? Tedi pa lang kayat ng ikasarnak ng magbasbasak mo pa lang. No kaano pa yung graduara ko, nagsumatin, tihan na pa nakaoray yan. Nagasawa mo tin sa bali. Kaslaman lagayam. Saan nga surat na ikariya? Awatan mo ito kinabod, no? Uwan pa. Kasta lang ti Ruben. Ngayon kayang narikat ngayon luliwag ti amin. Imawang ti magdanagan niyo, papa, mama. May luliwag kung tumat lang ti amin. Nagturpusak, manong nemi, nagturpus kami ngagpadpada kanibelia, ngandi kampulusan, nagsarsarita. Taori kasta, katawagak, dinamot sumbatan, kanselan naman, naging kangasaan ko nga makontak, nagbaliwan ti SIM card. No kasta nga sidgak, manong nemi, talikodan na. Saan ko nang pilit pa di bagi? Nag-reviewak, nag-take ti board, nairuwar ko, manong nemi, ngem saan nga nakaruwar isuna, tao mat makita kanagan na. Uno saan nga tapay nga nag-take ti board? Ada na giti gondawan nga ilayat ko manong nemi nga tawagan ni Ruben. Ngimanta pa nagamak ko. Nag-voluntaryo nga nagtrabaho manong nemi ti government hospital. Naging ka manong nemi nga nangalak ti experience ko ti private hospital. Naging ka nakastrek ti baysa nga na-attack nga hospital dito Ilocos. Sa mga government, private man, ngayong nangato ti sweldo.
Iti may isang aldaw manunemi nga panagawid ko, aldaw ti jutik kadagawid ak ti mandala 6 pas 6 nasip ngeten. Awan ti maalak nga lugan ga manunemi kaputam, kaado ti pasahero. Inadag sarding nga kotse manunemi ti batog ko. Tsak malasin. Ini baba na manunemi ti tawa, simirip. Umegan, ni Ruben. Umegan. Uy. Ruben? Di mo kayat? Una daw rurayam nga sa bali. Awan. Hindi naman daw rurayam. Umegan. Sige. Agtartarayan ti kotse manong nemi. Hindi aktiman. Kumusta kan? Kastoy. Kaya ka. Kastoy. Ado nga tayo itang turnong mo. Nagagata nga pa yun na ti lote. Madaman ti construction ti balay. Ito na nung ti pa nagkasaryo. Sino? Ti ibalay mo. Ti babae nga nang isukatam kanya. Kalpasan nga ginoranak. Kalpasan nga nagbali na ka kriminal. Tapay. Adda ka din. Diyan ka manamukin ka. Katsi ka. Adda ka din. Nagbalbalas. Agpagpagkatak lang ng balasan. Tawad sa balingin hayat ko. No dilang isuna. Tilaki nga nangawag kanyak ti kriminal. Talaga? Manong nemi bigla nang ingkurba ti kotse. Pagimanam. Di ka mahilaw ti restaurant. Papananta. Ala, tumawag ka nga sa di balay. Baga kamala daw ang gawin. Di tumawag ka. Umis-isa manong. Uminom ka kahit mo? Sige ha. Sige. Uminom ta. I miss you. Do you still love me? Ruben? Pinadas kamat nga. Inuwaksi. Pinadas kamat iti. Nakarelasyon ti sabali nga babae. Yung sabali ka. Randa kumat yung magpasyar kang diyabalayo. Yung amang kunak no dan sabali. Hindi nagagara nga. Nakita ka. Nagulori logam mo. Do you still love me, Dad? Ruben? Di mo ka dimawatan di kahit ko iday. Pinadas ko matente na kirelasyon ti sabali ngam sabali ka. I still love you. Nena. Una kasakit mo. Nabartagan? Abay kasakit ka. Kaya pa siguro ito nagsak ko. Kung naklunasan ka nagsubli ti bihag ko, Ruben. Awan iti sa bali nga ipatpatay ko na saan nga siksika laang. Kasanggot nun nga ulitan pa iti bindot ko. Padasong nga ulitan. Kinunahan naman ang naming katnapang kami ti hotel. Dito ay ngas nakabarbaro ni Ayat kada kami manong naming kat ibagbagan ni Ruben na kayat na kanu nga sukatan mitirin nagreg ko nga anak mi. Nagkalpasan lang ti 3 nga bulan at dan sukat na. Imay matin dito balay manong naming tapno ipakada na dawatin ng ti pamalubos ti kitagad na kanyak tapno agkalalay sa kami. Nagkasar kami manong naming kada kami watlaang kani Ruben tinagkatuluyan kat siyak iti imbalay na iti impatagder na nga balay nga pakakitaan ti ornong. Manong naming iti pas ngayon manong naming ti anak mi adadhan tiragsak na talalaki ket junior ko na anak. Ni Belia manong naming awanan ti damag ko kenkuana. Kahit ko kumamatin nga makita, madamag, no kumusta matin, awang matin pakadamaga kenkuana. Nanayunan pa iti anak mi manong naming nagbaling nga talong. Talong anak.
nga nabibibo, nabibiba, makaparagsak da manong naming gabuta, may pagpanakilmi da, gabuta, nalaing da. Manong naming kaslasan ko pilapad tiyan nga na kami matlaing kini Ruben. Kalpasan, nga napasamak tigas jay, kapanagsinami. Kalpasan tigas jay, napasamak, apan nakasuot, iti kinapud na tunggal may sa kana kami. Pamakawan laing, netat kasapulan, ken panakaawat. Ken santon nga panangulit pa iti bidtod, nga naramitan. Na ito nga rod, manong name iti pagkasalita, ken thank you, iti anos mo, nga nangibasa, kinlaing mo, ket sabi ko matadamat na ibatik nga, adal, balaag, pagsarmingan ti biag, kaligiti patak nga nagdengeg, ka nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagkaya mo, Nena. Thank you mat kang kanena. Tingka pa nang iburay ti pagkasalita.